Bandugu wapenzi, leo ni shauri tunawapatia. Unaona hawa mama wanauzishaka machakula, mbalabala, wanakusha mabitika, kusha maavoka. Na franga wao wako atashe. Ule nanyo nakutana tegemea wa familia. Ile franga ule mama kunauzisha ndio kuna Mungu arudi kule kwake uolo, makanyampongo, kule makatindo de, watu wakule balale. Na unamuonaka pale mbalabala unamwacha haiko ase chakula kiko uchafu au nini, ni fruit. Na unaona wa vile unachaka kumuuzia ile anakuuzishia na kupatia kwa 1000 francs. Unaingia mu supermarché unauza kwa 2000 francs, 1000 francs, 10000 francs. C'est pas mauvais qu'on a kuuzia ma supermarché au ma boutique za cher. Mais kitu nilikuwa nitasema, ukiona mtu mwenye iko nauzisha, iko na ule mwabuchuruzi wa kidogo, pale ndio tumaini yake yote iko. Tukue na imanisme na kuangalia kisa kusaidia. Hawezi changer vie ya mtu, mais quand même mpatie courage, haenda lomba, haenda iba. Mais ile iko mexe kidogo ndio wanategemea kuna familia. Na utaona tanjo kwa unaangalia hata wanaweza lipia nyumba pale. Alors, nikizani wale ndio watu ya kusutenir. Kwa unatauza kitu, uzia ule mtu. Uko mugari yako uko mwambuteaje pale kwa Instigo, uko pale kwa place, uko ferujo uko mwambuteaje. Mtu wa vile anakia kudigisha wewe unataka kuzishia wewe kuna kama uko na possibility uza. Ile franga kidogo yako itana changer vie. Kwako wewe ni kidogo, kwako ni mingi sana. Basi. Une pensée à toutes les mamans wanaenda mbalabala. Tu vas kutafutia familia yao. Pensez à tous les papas. Et on a gombana sana jour et nuit. Du famille quand même. Watu wako exibi kuna watu wakomane na basomo. Mungu azidi kuwabariki. Na tubakie shi wote na umoja na tupendane. Peace.